uyabona njengoba usibona sibadala sibangaka nje mfowethu kithi siyathukwa ubusuku nemini siyathukwa sithukwa ngakho lokuthi sibadala kodwa sikhulumela umunye umfana ujikela laba abantu okuyibona ngempela bamsekile okokuqala nje umuntu wazalwa ngo2000 lo muntu uneminyaka o25 uzo25 namhlanje kulonyaka umuntu wazalwa ngonyaka ka2000 uzo25 angazi noma ngisho ngakho yini ungazositshela ngama 2000 abantu abaphuma esikoleni last year baphuma esikoleni basanda phuma nje esikoleni manje abantu abangakasebenzi abanye abanawo nje ama CV nabo laba bameseka baseyikoleni basema res ngeWi-Fi yamahala thina ama 80s asikho ema res thina ama 80s ma 70s asikho ema res asinayo Wi-Fi yamahala siyayithenga salithenga idatha ukuze simeseke sikhulume njengoba sikhuluma ngayo sikhiphe imali sithenga ama album sala yonke into embi nebhedayo abayikhulumayo ngayo ikakhulukazi imikhulunywe laba ya sithathe ngokuthi vele lokho abakhulumayo bona bakhulunyiswa ukuthi vele bafuna ukuthi igama lakhe lishone phansi sime ngenyawo thina simele khona lokho ukuthi asifuni lutho ngaye simthande simeseke kangangoba yonke into ephathelene naye siyayithanda thina ama 80s thina ama 70s namhlanje sizositshela ukuthi asimsiza kangalutho asifokofa bese kuthi uyadlala awukho umdlalo nje madoda awukho umdlalo nje mina ke ngayisiza ngokuthi ngingabi induna lento ukuthi umuntu uyinduna noma yabalandeli noma ngisebranchini ethile ngiyibophezele angiwenzanga leyo nto leyo kodwa isupport yami ngisupporta full time ngisupporta full time ayikho ialbum yakhe engenayo ayikho ialbum yakhe engakaze ngize ngiyithenga kwala noma mhlawumbe zithema iphume ialbum ngangashesha ngayithola iCD yakhona ngaze ngahala nama ngizokuthi bekhuluma ngayo bese bengiphe kuWhatsApp kodwa ngiyalenza iqiniso ukuthi egcineni ngizohamba ngiyothenga iCD ngiyithenga ngenxa ukuthi ngisuke nginazo ingoma mina sengizwile ngiyithenge lo CD ngihambe ngiyonikela ngayo ngiyopha omunye engazi ukuthi akanawo amandla ukuthenga iCD noma akakwazanga ukufinyelela lapha azoyithola khona iCD le emakhaya khipha imali yami ngiyithenga iCD yini leyo isupport alright ke kulungile mangabe ngimsupporta ngisuke ngimsupportela vele ukuthi ungenzela umculo omnandi ngiyafisa ukuthi ngimbone ephumelela ngomsebenzi wakhe omuhle asenzela wona kodwa manje mase sezokhuluma kanje kungcono ngishintsha sokungcono ngishintsha inja mayiphosela ithambo iyatshikizisa umsila ukhombisa ukuthi iyabonga iswele ukusho khona ngomlomo ukuthi ngiyabonga leya nkulumo leya nabafethu bengenasidingo naye mangabe ezoyizwa leyo nto leyo bengenasidingo ngiyamazi ukuthi umuntu onjani umsizwa bakhe nokuyithola kwakhe ngiyakwazi kodwa kulokho bekufanele ukuthi ebhekisise kahle lento bekufanele ukuthi exolise uma ngabe esibona isidingo kodwa sokuthi exolise angimthandi namuntu oxolisa ebengaxolisa oxolisa ngoba sekusha abantu ukuthi akaxolise kodwa uma ngabe kungukuthi uyasibona isidingo sokuthi exolise kubantu kithi kuzofanele ukuthi exolise kuyimanje sekusizakala abantu ke manje sebeyasizakala ngale ngaphesheya komfula ngayo le nkulumo yakhe thina sizophinda futhi lapho sithi hayi ubedlala senze iphuphu awukudlalo nje and futhi lo muntu bengadakiwe usoba akadakiwe nakancane usoba uphila phew siyamazi ukuthi uyaphuza sesizothi hayi bephuzile no ilanga ayiphuzile ngalilanga angena ngalo ku live kaNgelo V wayiphuzileke lapho sambondwa wayiphuzile le ubephila phew engenalutho angeke ke kodwa phela siye sisithini umuntu uyayazi into ayenzayo kodwa cha mfowethu hayi sixhaphazekile serious